Ye esawa mapoyo Dhopadhola UBC Radio Buteboka ng'e dhoki kula kodi tene mamoko kuom Adhola. Walo waswa ani John Ogwang Etyang paka Kisindelo fod waneno kuom Dhopadhola gi tene matimo chweyo gi chungo pecho aka waluo kuom jonyuol makomere nyoro anyuthowe kuom twe aminda kosa atego konon me amito nyuthowe kuom Nyuom gi nyuomruok mar Rapuka Nyuom kosa nyuomruok mar Rapuka me bedo idieri ji ma jodongo gi ng'olo moro kuom jo manyalo miyo jobedo ji maming kenyo kosa majogia meno ji majongoye gi nger kosa miseni machako mito nyako kosa nyako mito jayach Dhopadhola jotemo ororie konwang'o ni nger jono jie bende jolimo Nyuom kosa nyuomirok kuong chuo mere wo kuong jothugin kosa jopanei mere nyalo bedo ng'at manitie gi mon manyalo paro to miyo gachiel kuong mon me go bende wo bedi gine paka pere unyali kurok gine wo nyuoli wo medi nono ato chonino kinen kadomini inongo gi dhako kosongo gi nger manyuom to initie gi mon maromo inyalo neno kuom mon perino tipoko gachiel mon moido tera poko jome oido bende jonyalo bedo gi dinyo moro paka bedo mabolboli kosa manyap itimo tich kosa nyalo bedo ni oti meno awuok chakrok Adhola Nyuom gi nyuomruok mar Rapuka. Meno bedo dakika mowan mapoyo Dhopadhola UBC Radio Buteboka kurwawi doko dikin gira poiman wino kiro wili adeshme kelererin gi jafuonji Onyango Benedict manegi mich mandiko kitabin mamako kuong Adhola paka kitabu milong ni Majanga and Some Historical Facts in Adhola Dhopadhola gi tene matimo chweyo gi chungo pecho kodi kitabin man kweth ngirino inyalo gori gosi namba nota biro aboro ariyo pirangwen gaboro pirabungwen gabich piraboro gauchiel kosa Airtel nota biro nota ngwen pirabich Ngwen, Pira Uchiel, Pira Ryoga Beach. Wash 256. You know, they are very sensitive, eh? They're saying, They're saying, why?